Estes son os resultados da xornada. En preferente, Xovelago 2, S de Chantada 3. Os de Carolo seguen de sétimos con 34 puntos. En primeira, Outeiro de Rei 0, Taboada 1. Os da Vila do Carballo seguen de quintos con 36 puntos. En segunda, Santa Comba 2, Chantada B1. Guntín 2, Esqueirón 2. E Monterroso 1, Brollón 2. Os dos Aviñaos seguen segundos con 37 puntos. Os de Chantada quintos con 29. E o Monterroso baixa un posto con 18 puntos. En terceira regional, San Lázaro 2, Atlético Chantada 2. Os de Miguel empatan e seguen de oitavos con 23 puntos. Nas inferiores do Chantada, Xuvenil A 1, Santa Mariña 0. O Xuvenil B descansou. Arenteiro B 3, Cadetes 6. E Milagrosa 9, Femenino 0. Nas do Taboada, Xuvenil 2, San Roque 1. Nas do Monterroso, Cadetes 1, Burela 1 e Xuvenis 4, Friol 1. Xa en baloncesto, Liga EVA, Narón 72, CB Chantada 64. Con esta derrota, os chantadinos baixan ata o sétimo posto con 16 puntos.